Mũkana uria urutitwo ni ministry ya ugima wa mwiri wa kuga aria matathecetwo njanjo ya COVID maya kwaga kwamukira motungata ma thirikari ni uthiete na mbere na gutumura mawoni ngũrani kiama kia mandagitari bururi-ini gigiukirira mũkana uyu na kuria thirikari yambe itigirire njanjo ni ciakinyira muingi wothe wa bururi. Not all Kenyans will be able to be vaccinated, so it is important that the government really empower, educate the Kenyans, make them understand the need for the vaccines, and most importantly, make it accessible at every point. Muingi ugete thirikari ifati kuheana ihinda riiganu andu makorwo mathecwo njanjo guku nakuo ahuri biashara makiria ene mikawa na irabu makiuga mikana ino yaya gucokia biashara ciao thi ringi riri irageria kwiyukiriria tondu hari mundu ungiuka na hiya auge ta riu thimu yake ni horu na korwo documents ciake cia ku vaccinate ikorwo irio hau no for now kiria turaekirira mukonde muno ri ni mundu akorwo at least agisanitize so na sanitation kundu kuingi all around the hotel no gaikorwo na mask yaku na tuka insist muno andu maige social distancing. No ningi ni turauga ati tutiretikira na tutiguanite na tutinyitanire na thirikari haria turerwo ati no muhaka gwathithio kia hinya ati no nginya tuthie gucanjwo angikorwo tutigucanjwo ati ndukuheo ndukuheo mweke na mabatari maku thiini wa maundu ma thirikari. But ideally, when people are forced to take the vaccines, then the misconceptions and the myths that are being propagated will just make more not to take the vaccines as it should. Oho kiama giki kia mandagitari ni kireganite na mogaruruku ma marihi ma kandi ya motungata ma urigitani NHIF makiuga nyiti itemi angi ruhonge-ini rwa urigiti matina kuruhanio mogaruruku-ini maya ta uria gatiba yendekithitie. Ile process ambayo walitumia kukata hiyo gharama hawakuongea na mahospitali, hawakuongea na wahudumu wa afya. Muingi ni uritio uthie na mbere na guthingata mawatho ma COVID-19 riri bururi wandikithitie arwaru eru 3,286 na mutambiro wa murimu uri gicunjĩ-ini kia 28.1 harĩ 100 na andu ana nio makuite kumana na murimu uyu wa COVID-19. Ngiribotera Inooro TV Geto Wangari Maria wa Mũigana.